马里贝尼是21卡青海汉嘅成人，佢今年11歲。當日早晨，佢5點起床，起床了後去照顧家庭牧場嘅動物。嚟到牧場委託加州辦到嘅新嘅雷高提起。馬里貝尼係一個動物上就對自家負責嘅成人，還有佢對照顧家庭牧場動物嘅事未當認真。佢同家兩個老太落雷道還有蘇克羅來講，3個人對家庭嘅幫助真正當重要。除了學動物，佢哋還種青菜果子。三鄉妹都親細漢嘅係朱利安，朱安橋石還有馬里貝尼較大漢。馬里貝尼當保護嘅動物，朱安橋石先較跑，拖佢8歲嘅時節，佢夢想係照顧牧場，使得變做搶嘅把窮款來照顧動物，使得變真正嘅牧場主人。馬里貝尼係班上成績真好嘅學生，佢當從事學習，仲係本家老太做當好嘅榜樣。對功課，佢仲係當嚴條。再加上佢親大漢，佢咪當積極來同佢人聽書。No le ve. 8 por 7. 56. 佢哋家庭主要嘅收入是係做藥能起司，賣本隔壁鄰舍嘅莊頭。呢係家庭父母嘅主要工作。蘇克羅嘅妹當歡喜同呢件事情交俾馬里貝尼。呢係需要息息相傳，個還要當到技巧嘅手藝。Revuélvelo con el colado. Mamá, usted y tampoco sabía cómo se llamaba la mamá de mi nana Shayo。馬里貝尼對當到事情當好奇，佢利用呢個機會來了解有關家畜嘅歷史。Rango, qué sé yo. Pero no sé, yo pues como ya no los conocía yo, cuando yo nací pues no los conocía. Ah, sí.落雷道係一個皮革工廠，平時佢咪照顧動物，各種青菜果子，個還有農作物。佢同得到全新本適應，親像有時係對佢來講，適應做下當乖。呢個呢是在送本佢親好嘅禮物。
Papá, ¿quién era el papá de mi tata Rango? Se llamaba Loreto. 玛丽本人同家爸做家庭调查，问有关家大嘅事情。 Y la 家 mamá 名、家 de 人嘅 mi 兴 nona 趣、习 José 惯、 de- 信仰，各含有一道生活嘅方式。 El papá 最 se 愛對 llamaba 佢自家嘅 Bonifacio. 過去，各含有歷史，佢就當有興趣。 La mamá y el papá de mi nona Pioquín. El papá se llamaba Nacho. Y Arcebi. Papá, ¿a qué se dedicaba mi tata Nacho? 瑪麗本人當傻皮，就見家爸替佢做嘅戲。 Tequila también que hacían por aquí. Ya. ¿Ya? Pero ¿por qué le queda? Mira, échame. ¿Qué quieres? Wow. Ese es mi abuelito acarreando el tequila. 瑪麗 con 本 mi 人 compañero. 對球地嘅向往當強烈，經濟生活簡單，所以本佢有動力去尋更加多嘅知識。去學校讀書是本佢滿足好奇心嘅一種方式。佢大學了後，佢要做先生，經濟安尼是得激發世人學習嘅熱情。 點樣係朝旬5點，嗰副客人當然是呢個時間很長。今日帶頭和幹活動嘅小幅度，就4間間房，個還有3間是在水木嘅間房，做下合節節，都算同世界隔開。農場挖減一個重要嘅考古遺址，離牧場有2公里，係一個有名嘅防空，咪係墨西哥千古老嘅岩石藝術。 有可能佢同呢啲文化接觸，激發到瑪麗本人對歷史嘅熱愛。每到上時間，落雷到同里冰上安草，準備好制服還有日常用品。雖然愛出發去學校咧，學校離呢位有31公里遠，係呢單位清泉街。 Tinaja. 好出門之前，瑪麗本人用無線電本家內 Buenos días, 地 ¿cómo están? 叫同駐安橋是恐嚇離開。叫大家呢帶頭離呢路場有1點半鐘前嘅農場。 今日嘅農場，拄拄好係去學校嘅中途站，是日本世人溜溜去看下。Te quita tu lonche, niño. Bueno, claro, Claro, bien. bien, pues. Portan bien. Mucho cuidado. Ajá, bien. Vaya bien. Muy bien.好長長嘅加州半島同墨西哥地區，東岸有沙漠山做分隔，同呢地區分咗2個區域。呢位有爬蟲類動物出現，特別係當危險嘅響尾蛇，呢蛇突性當強。路程開始，瑪麗本人仲係行頭頭前，就按橋式行頭後背，呢係保護樓梯還有指引方向嘅方式。 我小巴下佢會搬樓梯行到頭前。
天内行嘅摄像头会帮行路嘅时间变慢，多数系当管行到任何体型嘅梨，咪当然寻到平衡点。枪菜有通会跌落去，所以咧到世人行过了位嘅时节，天就会当生意。到了位凊彩行15公里，仲系看唔到人嘅沙漠，真正会当生意，遇到问题也单枪是得靠自家嘅人。Mi mula no es muy buena para correr, pero sí es buena para caminar. A mí es buena para todo.马里贝尔同朱安桥时，他去学校嘅路上，为路过世界青苔嘅仙人掌。行到沙漠安定嘅山壁，佮含有安泰嘅仙人掌，呢摆系真正嘅冒险。他俩规太片慢开发嘅蔬菜行，真正为本家人起到真正嘅自由，佮含有法律。¿Quieres un poco de agua? Sí.马里贝尔比较落地，还系有责任感。佢哋套沙漠行路嘅规则是系莫些按到水。 Ah, bueno. Vámonos. 啲趟路長，本人當開就當危險，路就安長，無法度當禮拜是安尼，所以馬里貝爾個還有主安橋是干那一個月全部卡2擺。 Hoy es el día del amor. 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 ¿A dónde vamos? A las pinturas.為到保護家人嘅路牆，馬里貝爾還有主安橋時，會尋到姊妹嘅事來搞。到舊金山山脈出現嘅旗，會分階段向前行，佢咪對山當了解，更加了解抗到後背嘅補償。岩石藝術同兩位千古老嘅有9000歲咧，作為第一批帶頭兩位嘅人，使得看到兩位嘅遺跡，還有得到畫圖石頭行嘅人物。 佢哋對自家嘅歷史文化、重要嘅組成部分，取得當賞批。
¿Sí, no? Qué bonito está el paisaje, ¿no? 马里贝尼对酱嘅东西比住安桥时更加敏感。 Se nos hace tarde para la escuela. 不幸嘅事情發生咧，馬里貝尼嘅書包跌落到30公尺深嘅山坑巷。我潛咗來係一件多麼簡單嘅事情，不過佢捨唔得冇得到東西，啲擺要件衫、制服、學校嘅書，個還要裝入鋪得到。 ¿Estás bien? Sí. Acá está. Pícale, pícale. Pícale el palo.經過點半鐘，今日總算來到新港雷個耳朵牧場，這係吉大家內大嘅蔬菜。天著愛停落來恢復體力還有精神，行較重要是愛透過無線電來聯絡今日嘅熱愛，同熱愛報平安。 ¿Ya tienen ganas de ir a la escuela? Sí. ¿Y cómo van a estar en la escuela? Bien. Qué bueno. Nana. ¿Quién era el papá de mi nana Pio Quinta? También aquí pues se nublaba y se limpiaba y aquí llovía y se quitaba pues. San Gregorio, San Gregorio. Adelante. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien por acá y por allá, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. chỉ mỗi一段路愛用行街，馬里貝爾同一樣橋係托拍，揾著一把睇佢做嘅皮鞋。
里贝尔还有朱安橋室，係學校所有學生都入場親演嘅學生，今日愛3點鐘嘅時間行到路巷。Hola. Bien. Bien, Maribel, ¿qué tal? Jesús. Buenos días, chicos. Conllevar. Y vamos a sacar la tarea. A ver, Maribel. La tarea. Aquí están mis hermanos jugando a la pelota, aquí estoy arriendo la chiva. Estos son mis padres haciendo el queso, mi abuelito Nacho, donde acarreaba el tequila por las montañas, y este es de las pinturas rupestres. Mis antepasados hicieron las pinturas rupestres. Ok, muy bien. 當日招選到世界各地，佢係萬界嘅聲言踏上去學校嘅路， Muy bien, 佢 Maribel. 哋嘅夢想將會設計出世界嘅未來。我中意學校係因為總係團體合作，那係唔愛潛自己頭腦，人哋唔嘅問題總係同功課有關。我本人哋看唔是得做乜嘅事情，還是得繼續賺錢。嗰還有，我想愛做先生，教掠到土山那邊嚟講農場嘅聲音。我想愛到農場做事，本大家啲讀書係當重要嘅。